Dal-programm tajdu li għamiltuh konsultazzjoni. Kif tispjega l-fatt li riforma importanti bħal din ta' reception class ma għandix il-barka tal-Union tal-Allima l-MUT? Min għallek li m'għandix il-barka? Kelmu kontrija di. L-Union bil-rispett kollu għalet mela li nistudjawa u naraw kif tmexxi. Dr. Sant, l-MUT l-lum id-dikjarat pubblikament li ma taqbilx mal-proposta ta' receptionier tal-Partit Laburista u għalet li lanqas biss saru diskussjonijiet. Allora kif qed tajt inti li dawqet jablu? Dawret li qalet li tippreferi li jkun hemm aktar investiment fil-ħaddiema tal-kindergarten. Imma qed tajlek MUT Slams Labor Reception Class Proposal. Edha miktuba Preferi li jkun hemm investiment fil-ħaddiema tal-kindergarten se jkun hemm ukoll. Sant, kellek diskussjonijiet mal-MUT iva jew le? Iva kellna.